Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kanya tinagsaritaan nyo kinikagawad ko anang, takas la apektado kayo antay. Nabayag kami nga agkukumari kadamari ko anang kan marituyang. Ang adamatan agbalbalin a plastic. Ha? Plastic? Ay, duwati maawatak no kunada plastic antay. Anya nga takadagi jay ti kayat yu asaway. Nasaya at no si sasango. Ang no itilikod, madigayam ti ibagbagana. Nabayagan na mapaspasamak day ta antay. Apay nga tamat nga adda kakasta at tao. Kaduan, kat ambisyon, kan apal ti makagapawan tay. Makapasakit itirik na. Impagarup ko anasayaat. Ang gayam, traidor. Kasta ti masapol aliklikan antay. Titawa traidor kan plastic. Gumatangak man iti sabon taaglabaak barikwanang. Barita ka diya sabon, wano powder. Na, mangin insultukan samot maray. Amom nga awan washing machine ka. Damagam ki dan no powder tigatanga. Day, apa yun maray? Mabalin matlata paglaba ti powder nga oray awan washing machine. Day tabarita tigatangag. Di kan mangisuraw. Saan ka nga isursuraw? Dinamag ko laeng, noan niya tigatangag. Ay, iyag mong tigat-gatangag tama panakaw. Kastan sakit tibaa. Manakibiyang. Maray, naliday ka mat abigbigat. Ay, huwag Maray. Payakas dyan ni Mari tuyang. Sabali matan ti pagawatan ano ada maibagakan kwa na. Ay, day tangarun mat ti saan ko amaawatan kan kwa na. Ada ka di mat madi nga inaramid na kan ka, Maray. Indanon da kanyak. Aga po kano taasawa nak ti kapitan kat agpalastugak matan. Adda aya impalpalastug ko. Awan mati amok, Maray. Kasla itay. Dinamag ko, no anya sabon, tikatangan na. No powder, wano barita. Anya tinaramid na. Ay, imbaga na mo tan nga insultuak ka na. Taawan washing machine na. Ay, win tasaan mo't akas tati intention mo, Maray. Anya day tayo tsuram. Naunag ti pampanunutom Nakapanimid ka rin tatawa. Kasano nga ta maartapak dagiti kukumaray? Anya? Asino ako kumaray, pidak na kamatay? Asino pa'y ngay, no saan adagijay ako kumaray, da maribanang kan marikwanang. Ni maribanang asawa ti kapitan, ni marikwanang kagawad. Idinto ta siyak, agbangbang kagaklang. Kay, kasano nga ron ti panangartap mo kadakwada ngay? Day tangarog ti pakariribukak. Kayat ko ang makita idang agrigat akas kanya. Kay, kasanaw? Apay no padasang mo't alabanan ni kagawad kwanan. Tapadasag mo't alabanan ni parinteng. Winsang agpaisaw. Hahahay! Padasan taman ngagpaiso alabanan ida. Nakadanon kadikan katagwarwaras adamag. Anya kadiday tangagwarwaras adamag, kapitan. Labanan nakakanon ni Marituyang. Kat labanan naktumot ni Paribadong. Anya, aramidan dati kasta. Ala padasan datasan mo tama iparait. Mas daawak man. No si sasango da. Nasayaan da. Gimno nakatalikod da. Adagayam sa bali apanggap da. Un nga rod. Ngam saan damot asigod akas jay. No kimidag ti apal iti kaunggan ti tao. Uray anya apamuspusan kat aramidan da. Uray makapasakit. Panagkunam nga ta. Adamot mayat ka ni Marituyang no labanan na, kapitan. Ado ti amom adi nakabailan kagawad.
Isu adi ka agdanag. Papanamon, kunak man numapantay iti bangkag. Inak pa'y basit makimarites iti karuba. Makigayumak kadakwada. Tapno adamot makuna akadwata. Ay wala, tapno saan langan ni pare inteng kan marikwanang ti adda kadwana. Itapay lang makigayum ta kadagiti tattao. Tapno adamot mayat kadata. Mayat dahi taan na panunot mo, tuyang. Barang mapadasan tamay ti agtugaw iya barangay hall. Ay katwan na. Saan lang adagijay tikas lakin kukway jay barangay haul. Siyak tumutayin ti Kapitan Badong. Siyak tumut ni kagawad tuyang. Damot kan mga awak kini tata badong iti Kapitan Badong angkal. Uray awagan da iti kapitan tapi ki a kapitan mit. Siyak pa'y lati kapitan. Unmat kit di angkal. Kapitan lang itinagan. Ngam di nakabaalan ti trabaho ti kapitan. Kapitan iti tagtaga-inap ah. Anya nga tati napampanunot dagi nga agasawa. Agraramandamit unay ay. Ay saan ada kas no kabailan da. Kasano nga aramiden dati pagrebengan da. Kitagpadadaasaan ang makaaw-awat. Kunadan samot analaka ti trabaho ti opisyal ang kail. Ipagpakita da nga ignorante da launay. Kumusta nga tinapanam? Ado ka din tinaguyogoy mo ang makikadwa ka data? Adamot na pusipus ko ti ulo na. Ngam ad-adumot jay ado ti saludsud da asaan ko ang masungbatan. Diyak amuno anya jay damdamagan da. Anya nga dahi ta damdamagin da ako na. May papanmat itilintag. Diyak amaw. Iso nga imbaga ka diyak amaw. Kasanungay nga ro daytan. No saan mo asinungbatan? Akit may nga isyo daytan na. Malipatan dan tumula day jay. Mapan kun tumanen idagay yumun. Kit kasanungay taramidam, amanggayam kadakwada. Ay kit, agaramidak iti istorya amakadadaal kadamari kwanang ken kapitan. Iwarwaras ka nun inanatuyang nga da relasyon nyo kinikagawad kwa ng angkal. Ay mapunuanak to lang makita na ita atuyang. Ikan yung amin itiliksyon Maruwam nga gararami diti palso adamag. Ay imbaglakit di ata adalata saan amamatiken kwa na. Saan nga umnoter aramidan na angkal? Ay makumikumak tumag ngamin iti seminar iji ilay. Ang numalpas ay makita na. Ibaga magsango kayo iti barangay haulang kail. Ay wina, iparuwar ko kwa na ti ebidensya na. Nay, si kamot ti masabat ko marituyang. Nagapom ka day. Di talaang bait maray. Nay, napangkamanan na ki Marites? Ay kwa. Napanalaang mo nakiin ni story maray. Kundi mawatak man iti masitas da. Makita am da ito igam ko masitas. Wan. Makitak ang kaslasan mo't apod no amasetas ti panagkitak. Kasla plastik mo't amasetas. Plastik? Adaya mo't plastik nga daramot na. Adamo na dahito igam ka. Uray day taramot na kat plastik ti panagkitak. Ditakan. Apay nga imbaga na plastik. Nakadkadlaw mo't apud-pud no amasitas dahito igam ka. Nakitak mo't ni Marituyang anaggapo di taamyanan. Iti ayan dagiti naguumong ababaket nga agkikinutaw. Napanman nga tan nagiwaras iti palso adapag. Ay, day tamot ti atap ko, maray. Imbagak paikit din a plastik at awit na amasetas. Nga uray nakitak apudnumot amasetas. No masirib ti tao, maawatan na timbaga maplastik. Ay, kasla nga rod din na naawatan. Nakurang sa itipan nakaawat. Day tate ko na da atumpaw na aglangoy. Ta plastik, saan a tao? Ay,
Birngasan taman kit di iti plastic, jay kumarita. Ay, talaga plastic day jay ako marita. No ada kayat na, nasayaat. Ngam no awan kayat na, sumana o itiliklikudal. Si kakaditi nang iwaras iti istorya nga da kinurakot ni Inteng a pundo ti barangay. Hey, una, tapno madadaol ni Kapitan, kat si kanto ti sumublat ken kuana. Am kaglay, no dumanon da kita kini Inteng. Ibagak nga awan imbagbagak. Imbagak pa'y kit di nga agkadwada kinibaak ako nang. Namati mo lang ata, dagiti nang ibagaan. Siguro Kastagayam, kunadamay. Maayatan na dumag iti bagbagak. Nagmayat nga tanti agyan, iti barangay hall. Agsik kawilak tumit ijay. Oray syakmet. Ay, kagawad kunadan tumit kanya. Saan lang adayjay abaak ti maawagan iti kagawad. Wah! Galas ket ti agwarwaras adamagain kagawad. Anya ka di maninday ta adama, kwarog. Kadwa kayo kano kini ang kalinteng anang kurakot iti pundo ti barangay. Asino ka no tinaggapuan day ta adamag? Di kano na natuyang. Masapul nga agsardeng day ta amari tuyang iti kasta nga aramid na. Ibagak da ito kini ang kail tapno aksyonan na. Ay wen, idanon mo. Tagsasango kami iti barangay hall. Ha, makita day ta a plastic amari tuyang. Multahin nyo pa'y kumaa. Ay wen, ha, kasta ti aramida. Kaibaga ka ni Maritoy ang tagparang iji barangay hall no malam. Pati dagiti nang ibagbagan na iti palso adamag ang kail. Ay, paayabam amin. Panagnakan dati insasaon ni Marituyang. Sige, mapana ko ng kail. Ang mga nuuray ni tata ba dong kat umaymait? Ay, no kaya't nandi umaybait. May samit na jay plastic. Day tatay ko na da nga I love you. Wadda kayat da. Win. Ang no awan. Ipahayat da ka. Ay, no saan ladakas? Payatak met po no badekak ti bukbukot da. Nay, apay nga aprusam da kita masitas ka, kwarog. Nagpipintas da, san ka day? Kinitak lang no pudno amasita suno plastic. Na, kasano ko maaplastic nakamasitira? Danto pa'y tawa plastic na na. No nakasangaw, mayat, hanggang no timalikaw ay nagalasan ti bagbagana. Na, anya da kita plastic asasawa mo, chika kwarog. Aw, apay nga imay ka. Umay ka kano iji barangay haulinton malam. At pagsasaritahan nyo kada angkail. Pagsasaritaan? May papanitay? Mamuan yung tao. Basta umay kayong tao. Anya ti mayan ni Kwarog, isumad ipin manaw. Mapanta ka no ijay barangay hall inton malam. Apay ka naw, ada ka di pagsayatan nga itid da. Di na magkungarod no apay. Kat kuna namot adi na ka no amaw. Adda ka no pagsaritaan mikin ni Kapitan. Mabaling ka di nga umayak, mate. Tapno maamuak no niya dayjay. Ay ka mabaling ka numot. Umay kanto at tapno adda ka duwak. Maring ada pagsayatan, kahit duwata mairanaw. Masapat ang arud amapan, tapno umunata ang maikan no adda pagsayaatan ako na. Umay mutla ka di dagiti do a plastic, kwarog. Uwan ko namit ni nanatuyang kagawad. Nakasaritak dagiti nang ibagaan na iti saan apudno nga imbagbagana. Kaya't da ka di mo tagsaksay iti imbagbaga ni nanatuyang. Wan, imbaglakit din, tadamot napudno at tao. Isudat ti mangibaga iti imbagbaga ni Marituyang. Ipagarup siguro ni nanatuyang awan ti mangidanon iti insalsalawasaw na. Ang mga numasdaaw inton makita na ida nga umaymat iji barangay hall. Ay, sigurado da ita. Di na ninamnama nga idanon da dagiti imbagbaga na. Ay, pagmadyan ti salawasaw no maminsan. Isarsarak na ti bagbagina.
Itatada tayo dito barangay hall, Marituyang. Kaya't ko nga irwar mau ti pamanagnig mau, nga ada relasyon mi kini kagawad ko nang. Kayan ada kinurakot mi apundo ti barangay. Ay, kwa. Adayamot imbagbagak nga da relasyon nyo kini Marikwanang ken kurakot ka, kapitan. Ay natapaglibakan na pala tinalpas na nga inwarwaras asao. Ano ti makapanagnag? Adada amin ditaw. Punto nga imbagana. Wan, kapitan, na kami di makasaksi ini imbagbagana. Aglibak ka pala ang maray. Uray siyak, inramraman mo a pinagbalay na rakas. Ay, hawanan ka itibain Marituyang. Agbulta ka, tapno di ka agruam, plastik ka tao. Ay, kwa maray. Awan mo't Ay, saan na mabalain? Agmulta ka ditoy, wano yolik ti darom iji kurte. Haha, marwam ka namang dadadaal iti reputasyon ti padam at taaw. Ay, saan mo't amaray? Pangasim ka di at saan mo nga yuli jay kurtay. Ay, diya kaya ti may balawd pangasim amaray. Pakawanan dak kuma, sahana na maulay tay. Ay, nanatoyang, no agambisyon ka, saan ka amang pardaya iti padam at tao? Ala sigay! Didan tinagipusan ti sapalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.